Nei sengi por kan wakat aruje, depan tip caki pulit, kawan naga cenong mawa man Mihmyntdu, wa uwi nai wachong wa hayung ko, u Dominic Pasi, u naga cenong nong jengi, Morapu Shai, West Giant Hills, depan kut uyai min sen dewa Pasi u. U Dominic de Pasi u hai kam rawa sa u, wai da kang u ya kedua na po yung. Kam te da pa yo SI MT susengi wa tekit ini wajia, wai da cema da Pasi u, da utele, wai hadin wa ki wa hayung em subagi iwan iwan de ikti yai met yap caki. Ukubar wadi yo ada orang Dominic to waya ya kari bolero camper watera ya santli kari wakan tup ya kari DTO ke East Giant Hills ibar dia ha ke pautrek uni benai. Nini mit ke pautrek de mitera kari terkai ba ha Mihmyntdu hajan madan waryong he wahai por kan wanyau so pau de em gowi kari bolero camper WM number ML04D 8952 waya ada Dominic Pasi WM arosan Wyrta na tunong nong jengi dua nu nei liang la thlbo wai mai de poi he ni thau kani ke bolero camper tera ga yowi ke bolero WM number ML01 7922 naga caka den kani ke bolero to open em kam do DTO ke East Giant Hills WM pha em menso po kani ke bolero hade mo tera ke bolero DTO kani ke bolero camper tera ga ke taxi WM number ML04D 7572 waya da open dab dakar UM aros nyaus na Wyrta he wada ta khajor bha ko wada menso wi po ke taxi wada kit wood cha juai civil hospital long Cok-cok ni bolero camper hadin kamu arosan lea kondi mitar terterak ke saya kubi ke keri briza WM number ML04D 8095 kau ada penyianya tidiang surok hai wada peraga ni keri. Hadin ini kani ke bolero camper sekam wa arpa arosan mitar perang terterak ke saya kubi pun ke taksi WM number ML04D 7427 waya ada ulakon karya WM so san Wyrta nanong cengi hai wada menso wada kitno sejuai civil hospital. Nah ini ke bolero camper terak ko saya kopi ke taksi WM number ML04A 0721 wapani harus surong. Nah liang ke pelit decem giwa waya ya keniga bolero camper to uremu ait wada kidio wole ya WM kam. Ya ki keri waca terak dekit ce police reserve jawai wada pha ya ki tere wawan mi ki sejawat traffic branch.